Yeru narik kutu makka dan nampina dingi napi rasai angka tu dua. Narik ku angka tu dalam kadang sakar ada pikikur. Saksikan itu. Maga keadaan atau dari kemilu mati. Yena tu pas sabarna ada orang yang ketika dia salat narik kupuri masam pajang selalu membaca doa ini kan. Bagaimana siksanya ketika akan meninggal. Makanya ye dua ye mesti singker ye, mesti pakai jaki dua-duanya, tidak boleh tidak. Narik komelo ki makan jak matu amat ngeta capa atau ngeta ye. Jangan dipaksa nanti ketika meninggal aja. Tapi aku nih bagaimanapun keadaannya. Iya, magai narik ko purero matto ilna titta makde puang tatutukan ngai babangi rias somasaran nyawaku si bau tubuhku. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin gurram muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Hadirin dan hadirat jamaah takziah yang dimuliakan Allah, lebih khusus kepada seluruh keluarga yang berduka. Rilalan lewat niwe padang kekimat depungang maka tudangang rilalan lewat rangi sehubungan alisungan nori pamasina pungi. Salah seorang keluarga kita, salah seorang tetangga kita si kampot tak tomotot tak alena almarhum Haji Kamarudin. Tenapodo ada podo pungeta rilanong rangi mancajiwi Pak Burah, mancajiwi Pak Kawaru, mancajiwi Pak Dagaraga dan Pak Pasak Barak kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dan nyata napodo ada puda pungati waniwi padang kaki mati melodoangiwi alena almarhum. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, engka ayat nabaca alena saudara saya pada malam hari ini, dan juga saya sebagai tadi membaca mukaddimah. Maka dari Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, sinin nama kinyawai, sinin nama napasai, pasti napena dingi manangi si puasangi amatingan. Maka dari ande guru tapata supue yeru narik kutu makka dan napena dingi napi rasai angka tu dua. Imma gina pirasewi nyamena, imma gina pirasewi na pinadingi rejina. Jadi nariku makade pungan la ta'ala tungke mana pasai
pasti na pena dingin na para seriya sa nga matinga dua to na kana imma gina pena dingi wi rajin na matinga ngi imma gina pena dingi wi nyaman na matinga. Jadi ang katuto mati manyama papila dina. Sebaliknya ang katuto mati justru na pinadingi rajin na matinga. Makanya idi maning kiadir aja na to may tahu mitay nariko angka to melo lepu nariko angka to dalam kadang sakar ada pikir saksikan itu maga keadaan atau nariko melo mati. Kita akan melihat dan menyaksikan maga keadaan atau nariko melo mati. Jadi angka to melo salah pasangero nyawa si bau tubuna pada miku matin roy manyama ngerita manyama ngerita bahkan angka to mati ni pada ko depa na mati magay nasaba dega gero tanda maka de mati ni kejita we nasaba dega ke kido na bahkan angka tau sila lota pura si pak bicara sila lauta pura si wadawadai dia na meta dia na kedo mati ni pelita we ini buktinya bahwa angka tu pelita mati justru manyamang yang matingan na. Tapi sebaliknya yang banyak adalah merasakan pedihnya yang namanya sakaratul maut. Yana tu pas sabarna ada orang yang ketika dia salat nariko puri masang pajang selalu membaca doa ini, dan mungkin juga para imam juga kita di sini termasuk Lena almarhum ini adalah sebagai juga petugas syarat di masjid biasa kita dengar dan kita juga baca Allahumma hawwing alaina fi sakaratil maut, biasa kita baca itu. Magi na to melo kupung Allah Ta'ala. Kita doa ini, kita berdoa, kita minta kepada Allah. Puang hawing alena fi sakaratin maut. Pokasi tapi beleka puli kurajin nama tingangnya. Artinya adalah banyak orang yang merasakan nikmatnya kematian, tapi di satu sisi banyak juga yang merasakan bagaimana siksanya ketika akan meninggal. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa resepnya? Ini meloi pakanjaki. Apa resepnya? Agak kira-kira pegau nawadingi manyamat tahu mati. Meskipun biasa lahirianya, jadi yang kata tahu menurut pak kita mata marjin, tapi menurut iya roto meloi yang mati ini manyamat peperina. Ini mitai. Apa resepnya? Ini dua. Tapakanjaki ini. Yena dua mele pakanjaki pekko carana na weddinge makanja amat ingata merasakan nikmatnya yang namanya kematian agayro yena ro adan kepungalatala kukurangi mele pakanjaki duribat alai mustillatu ainama tukifu illa bihabbali minallah wa habbali minan nasi yimoro baro. Artinya dari dulu sampai sekarang tuli pakuli koding ero pakanjaki wi asisum pungeta si bau pungal latala pakanjaki wi asi wolong polota pada tarupatau. Ini resep ya. Ye. Magini pakuli kodi nasabak terkadang engkau tahu sualimi cindi mina pakanjaki. Iku pada narupatau maka kanjak. Masih mak bicara makanja pada rupa tahu mak beli bola maka kanja mak beli dar mak beli galu maka kanja oko sida pena balu-balu sama pak balu padangkang maka kanja. Tapi sayang seribu sayang dena sempajang padahal selengi jumai dena jampangi mangaribi nelo masih ji oko bolana itu na sempajang bahkan angka teruntuh namoja lepar ngita itu gagah. Bayangkan nih 2 kali 1 tahun namun lepar itu jampang. Artinya adalah okobir napakan jakir
dengan prinsip ini angka prinsipna nasabah purnya utani akadeka magi roidi deta sempajang maka dia makuina tungengia dewa sempajang tapi maka tu kanja si paku ya ayo prinsipna ro tungengia dewa sempajang tapi melempuka degaga tu bangu-banguan degaga tu ceko-cekoan ayo prinsipna ro jadi waktu nero na pudanga lu pudangi makadeka makwe itu taseng itu makada tungengi de tasempajang tapi maka ki lempu de gaga te koce-kocekoan de gaga tabang-banguan sebenarnya itu nareko de mas sempajang tabang-banguan itu punggala tala wah dia nate sebenarnya tu nareko de mas sempajang justru tapasi sale jan cita si bapunggala tala aga sana tahu nareko na pasi sale jan cina aga sana narikon kata na pasal janjina iya na pura mana gi majanci seandainya na to majanci ku punggala tala di to masumi tataja oko kila lepet tamun rumate bahkan angka tau melo ni balega na mati di panarapi balega na mati magi na saba de na mengaku melo sompe punggala tala na saba narapi ki balega ye berarti pura kitu majanci ku punggala tala makko garo pale ka iye makko aro ayo na rumeli papahangin tawero. Iya, artinya adalah ternyata sampai sekarang ini mbak biasa mau pangkat male prinsip baru. Kadi tongnya tu dah sempajat tapi kan dia gagak tu ya lebang-lebang dia gagak tu ceko-ceko malempu kaya. Ayo naruh penjelasan naruh. Maka dari itu tolena sempajat tu justru napasi sale jancina si bapu ngalata. Nasabah dia gagak tu masumi tataja narapi balik pada mana dia kecuali semuanya pura maneng mas sahada kulun pungalatala sada pamulata yolon pungalatala alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Jamaah tazin dimuliakan Allah. Sebalinya kata ye angka to tahu okkomi pakos yang baru napakanyaki okkomi sampajangin napakanjaki okkomi puasai napakanjaki okko misakai na pakanjaki tapi de na pakanjaki okko padana rupa tahu mas sempaja sama ke kanja sempajana pak birjama aga iya tapi narikoloy galuna biasa tarisa apalana ya narikumak balu biasa na cukup-cukup tahu ya narikumak berikade biasa na solangi atina beli bolana naganggu tahu dan seterusnya okko mi sampajangi makanja okko mi puasa makanja tapi okko pada nerupa tahu biasa dia na makanja makanya ye dua ye musti singkero ye musti pakanjaki dua-duanya tidak boleh tidak narikomelo ki makanja matu amat ngeta capa atau ngeta ye makanya di mana ki hadirin dua ye selalu dua-duanya berbarengan ipakan jaki mana gitu iya nasabah magai mabiasa masolangi pakkasuyangi masolangi sampajangi masolangi puasewi bahkan angka to masolangi hajina masolangi umuran gara-gara iya dena makanja pada nerupa tau jadi itu tuh nawa dia andal kalan dairo kadai yang penting makanja ini sampajangi makanja ini puasai makanja ini sakee pokoknya suruga na itu balun tantu tuh magi angka melo ipakanjaki ajak kamana masolangi sampajata gara-gara ye dina pakanjai pada terupa tawi contoh wattunna nabi sallallahu alaihi wasallam angka melo isampajangi sahabat wattunna melo sampajangi giling nabi tako sahabat sahabat temelo isampajangi dituru gagin renah mati angka sahabat mati ya Rasulullah yang meninggal ini angka indran nakuya 2 dinar 2 dinar indran nakuya dia pada wajah maka dia Nabi tak kalau demikian itu nda yolo aja ni sampajangi yolo ya magi nasabah dari kuir 2 dinar dini wajah dini aja
yena matu pakkalialiwi yena matu pakkaliali ilalna kuburna latto sorimondri mate sahabat angka sahabat mate ya Rasulullah, yang 2 dinar itu saya bayarkan, ia petanggulangi yang pempanjai. Maka Nabi tak, kalau demikian mari kita sama-sama salatkan. Gara-gara 2 dinar na tundai sampajangi. Ye, gara-gara 2 dinar. Betul naiku idi ye di turun siaga nabi galak ye. Gangkani ye na romancanya malaria ada idi manang ki hadiri. Maka denari ko angka tau mati ye yolo murusuro. Siapa tahu orang yang meninggal ini ada sangkutannya. Ye pakai jaki sebelum bagaimana? Biasa tuh mana macam tuli reke-reke angken rangnya di wajah. Ye pakai jaki. Ye. Zaman ini mulakan Allah. Artinya aja lalu gagal tuh capa-capai ia sange indra sisa rupiah. Kali sisa moje rupiah ro. Ye no matu sisa rupiah mapan rasa-rasa. Ye. Aja kama negara kara sisa rupiah. Ye nama tu ye. Oku kumuru ye. Osori model pungalatali pertanggung jawabannya. 2 sebu moje rupiah ro. 5 sebu rupiah. Ye na tu 5 sebu rupiah matu. Wadingi solangi sampai jatah. Magai di hari kemudian di pada masyar nasabak ma pasti lolongan itu ye digagatan nama pasti lolongan olo-kolo lagi pasti lolongan narikon kamanu purma bitte lipas siamba matu memang makita ni tahu makita tahu namo jo olo-kolo eroi siwala to tahu siwala olo-kolo apalagi tahu siwala mana tahu namanya yaumul hisab, hari perhitungannya. Makanya tabi di mana kehadirin ye ini tuh misangi kado angken rekuku bali bola aku ye angken rekuku bali bola aku ye di penima aja ye pakan jakir tapali sulalu. Makanya tabi di mana kehadirin ye tak dampang ibu-ibu ye makan jatuh nari koko ki bola ta bapa mulai ya wa bola sebelum mendrek ya si bola tatangga-tangga mana ngiro gagatna siapa to angka gaga ke bola ta tania nutta ulangi pema ye tatangga-tangga mana ngiko bola ta oko ya bola ya si bola lala kamera tatangga-tangga ngiro siapa to angka ke bola ta tania nutta melo yaga tapalisi apalagi nariko minta maaf kak biasa tuh nariko pensiun kita we namu agak kantor yang kemana ku bolana namu motor dinas ke tuku bolana angka komputer na kantor angka agak kantor pensiun yang kamu pi ku bolana tapalisi ro purma pak boting maka Indra gagaku bali boleh taluton ni purana ma pak boting angka mo pi panne na bali boleh ke bolana angka mo pi kacana angka mo pi pisona biasa tuh ke bolata tapalisir biasa ke makka dawe marjing aku ni tapalisu masiri-siri kisah ding masiri-siri ki palisu gagana bali boleh masama mita ni ku ya magampang mo magampalada ipalisu gagana aja nih di tomo tapalisu tuli anata kadana angka panina bali boleh angka pisona ya asanggaraka ngiolo bipang ngiolo atau melik ngiolo duriang ya tabawangi duriang na bali boleh tapi tabawati panina tabawati pisona mato dari kojokan ikuro durian na yolo aja na panina yolo durian na yolo kada bali bola angka nakiringan ngisalan na makku nalingi durian angka to panne pura biasa nindra mamaku dia itu na jampang panne itu menurut durian ngeri jampangi ya artinya adalah tapalisui narikota nenutta aja lalu gaga kubolata tanenutta tapalisu mana ngiro tapalisi ya biasa tuh wero kadwa mitten je munro nih we beku carani palisu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah itu PR buat kita PR buat kita semua sarikom mengi aja nato tak gala-gala narik otomati
upano panang kamakaro angka gagana tawe angka inreta gangkana mati kini paniwaja ditulis salama merjingi salama. Iya, itulah pesannya lo di dalam Al-Quran. Angka tu pesan Allah Ta'ala ke Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ajak lalu mau mati sangadina mujasapet tu alaihi salama. Jadi yang kada betul yang guru-guru takut tiga dia salama. Ajak mau mati kecuali mujasapet tu mutantuang lemah kada salama ka. Pikku caramu. Ayo nih milih pakan jaki. Pikku cara iris sangalita salama. Ini nih pakan jaki wisam pajata pakan jaki lale. Pakan jaki sininir perintahnu pungalatanaru angkena perintahku di tapakan jaki wi termasuk kepada sesama manusia nariko angka tahu de to sama ama pakan jaki mana ngiro bali bola tak bali galut tak bali darat tak bali kantorota siapa guru dan seterusnya tapakan jaki mana ngiro sebelum kita meninggal agak sabana angkat ada Nabi tak la yadkhulul jannata qatiun digaga unron lir surga nariko angka tahu mati nariko angkana angka tahu newa si bombe na mati angka tahu sama komakore wadin ni sama aman ada na mati waktu na tuh mati ni nariko angka depa nama kanja naluru mati para salama merejis selamat nariko tahu kemakor. Makanya tadi man yena tu kanjana dari kutolo masiji dari kuto purna mas sempajang to purna mak berjama to saat dampengan woi kanjak pagah. Saya baru dari Kalimantan ini ada Samarinda di Laduri di Lojanang sampai di Kembanjanggut itu di sana dari kuto purna mas sempajang pur di masikri berdoa wah malibu nih ke masjid malibu tu ke masjid mak jamaah mana jadi dega gitu ke masjid tanah dia mak jamaah tahu magina sama malibu tahu ya ya apa tu komisi dapat yang mak jamaah paling nggak 2 mi kue telu kue ya telu to mi kue sagami 6 itu ya mak jamaah ya apa tu kure mak jamaah mana tahu weh maka anjak tu budaya ya iya mak ceni tahu masalah tahu setelah itu baru sholat sunat weh kanja tuh budaya nanti kuro ya rata-rata begitu nasabah siaga rumah sempaja kuro mapamula ukula duri ukulo janang Samarinda sampai di Kute itu mak kemana tahu ro napur mas sempaja tato nih tahu malibu jama-jama nih tahu jadi mak jama-jama mana tuh ke masjid iya artinya adalah masjid itu tempat untuk silaturahmi bukan hanya untuk salat onrotas yang ama pakai jaki iku de gaga wading si tanah-tanah teh magi de gaga bali bola tak de weh mana tuh kasih malah salase tolong paling joka kurang sabaja sunah matu to joka kuro artinya ipakan jaki asya memakangi dengan masjid itu. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya Alina almarhum ini pada malam hari ini malam ketiganya. Oh iya ya. Jadi itu tahu itu. Tasedi itu tahu tuh setengah-tengahnya di alam barza itu. Angkat tuh alam barza mite parisa. Angkat tuh kuku mite parisa. Malah angkat tuh sampai 40 hari parisa mopi. Magi megalada persoalan na. Megalada persoalan parisa. Angkat tuh cinapa mi parisa. Cinapa mi tani na lulus. Yena roi di Makkah buan itu panditati. Maka de ada malam ketiga, ada malam ke-7, ada malam ke-40, ada malam ke-100. Magi nakparo supaya yero otomati taru selalu kita doakan. Si mata yelo dongi. Jadi yero akatan ro nang kawan di makaro aja gaga malupa itu matina. Siapa tahu malam ketiga nih parisa mo pa. Matu malam ke-7 siapa tahu malam ke-7 nih parisa mo pa. Makanya mak depu-depu ngetahui untuk mendoakan. Magi nasabah makan Nabi ta al mayyitu fi qabrihi kal gharikil mugawis.
itu to matewi no kuburwe pade nari kota lemak kota ngana tasi maluangi de gaga wadi watai kecuali illo dongan na Pak Dimondrina niga Pak Dimondrina wija-wijanna sahabatna keluarga dekatnya bali bolana dan seterusnya imana na romelo doangiro imana romelo doangiro gangkana wadi ni wata to matewi ipanya menyamang itu mati berkat doa kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, makanya malam ketiganya kita doakan lagi. Nanti malam ke-40-nya kita doakan lagi. Selanjutnya, kenapa ada malam seperti itu? Makuye. Itu tahu ilal na kuburu upan nama benini talumpan ni talungaso mapamula ni masola watakalina tahu. Masola ini. Nariko makunray mate kami na mariolo masola kota kalina yan narito lilana jadi nariko talumpanin mabani kuburoy lilana yoro masola itu si nariko rani nariko narapin talungas sa talumpanin kuburoy mapamula ni masola agani yolo masola matan na yolo jadi nariko makunday itu lilana yolo magana si salah nasaba nari korane yeru matana rumondro pabarredo sana itu sih dari kemakundrai ukuto sih dilana mondro pabarredo sana jadi yolo isolangir iya nanti ketika masuk 7 harinya pamula si koro angka si masola watakalena to matewi dalam lambarza itu 40-nya si tangamani watakalena tahu sampai 100 harinya nariko siratu ni wanina na kuburu maka masola mana ni watakalina tahu masola mana ni kecuali angka siddi okko watakalita ye namo agi gorengi namo na itu nu api namo okko nandre lokolo ye onandre lokolo ye namu agi gorengi denulle masola watakalita yo agata sana yeno riasang tulang sulbia sana ye magana na masola nasaba angka siddi nyawata okoro nasaba itu tahu itu angka telu takkena nyawana ye jadi telu tu takkena nyawana tahu siddi mi nyawa siddi mi tapi angka telu takkena angka yasang ruhu jasmania yasangnya ruhu jasmania nyawana watakalita nariko masuye watakalita ye matindro tawe jadi itu nariko matindro tawe sitongat-tongat masui siddi takkena nyawana yena tu pas sabarna nariko matindro tawe yasangi mate bicu asana deto gaga mate bicu maka kue itu gaga ya tapi ini 5 ner mate bicuero ya jadi nariko matindro tahu itu mate bicu asana mage masui siddi takkena nyawana tahu iya yang kedua ada namanya ruhu ruhania nyawana nyawata nariko masui ye na rumate ni sana tahu masarangi nyawana si bawah watakalina yang ketiga ada namanya ruhu sultania ini yasangi nyawana tunget-tungeta nyawa tunget-tungeta sanero dan itu nariko mati tawi okko ilalanna watakalinero lepa cekengi okko tulang sulbiana okko mundir tulang korta jadi mana satu nariko to mapalalo hajaki timiki jambaki angka tu mabut tu koromundir yeno riasang tulang sulbia sana angka nyawata okutu napa cekeng pungalata walaupun dia meninggal namo mati tawe jadi itu narikolenna iwujue angka mopo tu siddi takkena nyawana dia panas pesu pungalatana yena rong mengkalingai to angke hadere riwatunai ta'ziyah yena penadingimi riwatunna icamme to matewe jadi itu nariko camme to matewe na penadingi to matewe
makanya imanya dena wadi passa dena wadi malada igoso magi na penadingi to mate agana penadingi ruhu sultanianya. Makanya narikuang katomita malasa biasa tuh narikuang katomita malasa matoto kasih malasa gangkana berubah tubuhnya, berubah jasmaninya biasa denul lima lampu lekena. Maka di guruta nariko angka tomati makaro aja lalu tapas sepalempu lekena. Saya minta maaf, saya pernah menyaksikan Eloka matasia kak magi aga kuro mak butuh kue si na tomatewe maka da magi takutan ada kademi lo kami sengi magi nang mak butuh kue si na tomak kada anu pak itandra itu mati magi ni tandra maka da denole malampu la kena litandra sisa kada aga ta tandra kangi kada palungan patu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Magi nang kata tandra makor palungan patu ro. Idi gari tue. Idi na tue lai tandra makor magi kira-kira papena dita. Lai passa makor. Akade kata lagair. Dena wading. Dena wadi pakur to matitar. Dena wadi. Iya. Jadi kangkana na lengai aja tapas. Jangan dipaksa. Pakun nih roh. Pakun nih roh. Bagaimanapun keadaannya. Iya. Bagaimanapun tapakun nih roh. Iya. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Sebetulnya kekasih temotot tama kita malasa. Gangkana dinu lima makan jangan roh lempu na watakali na roh. Jangan dipaksa nanti ketika meninggal. Aja. Tapakun nih roh bagaimanapun keadaannya. Iya. Magi na pinading itu tomatita. Magi na panadingi angka takena nyawana dena pasupung Allah Ta'ala. Yena romatu mengkalingin orang yang mengantar ke kubur sininna tong kemantak ni samana tu tomateta. Makanya nari kotama ni tomatewe lai timpung ini tanah kemudian didoakan ditalkinkan magi ni talkikan magi na sabak lipa guru tomatewe angka mopi maringkalinga tomateta. Ina tuh nakada nabi tak nariko angka tau mati nalur mende ni pangantarai neng kalinga tuh sepak sandalana sininna to angka lisu pole mangantara neng kalinga to mateta. Makanya nariko purni lemo to mati itu ditalkinkan liparingarangi namanya ditalkinkan lelengi bi makin lelengi maka nabi tak ilo doangi mi tomatemui fa innal ana yus'al nasaba iya makakin laitaneni tomateta laitaneni lelelengi mi paringarangi pe mengero pakutana malika mukan nakir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu tomateta tuh narikogan ni seratu nina masolamane ni watakalite kecuali satu yeno nai dena buru ku watakalita dena buru ero magre na buru yena romato nariko narapi story mondri narapi ne sokiyama kama nilino kama pokko ni tawe yena pemangi yena rutulang sulbiata ro angke kurma ciknya yena romato mancaji cikal bakal manusia tumbuh kembali yena ro pema tu pema ro yena ro pema ro laibuku ro napa macam itu pemang yena ro tulang sulbiata tadi ini mencaji cikal bakal untuk manusia dibangkitkan kembali. Makanya nelorengi guruta selalu berhati-hati. Selalu berhati-hati. Taparakewi turang sulbiata. Pikku carani parakai. Nariko to mapalul haja. Nariko to mapalul haja. Mapaccinero kata wataro. Tapacing itu irumundiro. Tapacingero tulang sulbiata. Irumundiro. Iya. Nariko tapacing ini tatandre cinampa. Tatandre. Agi baca. Ini tuh dalam Al-Qur'an. Angka beli baca ku nariko tatandre ro. Ibaca makada yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Dalam surat Tariq ayat 7. Ina ro ibaca lalengati. Deni palla-palla tibuta. Lalengati na. Magina saba oku ki wesewe. Ikut tama kitu wesewe itu dena wadi yang kasada.
Iya, dewat yang kesada. Apalagi mak bacanya. Okko meni bawa ngatita. Makanya nariko angka to mak jene okko sewi tu makaro jenena. Magi. Nasabak dena wadi mak baca-baca tahu Iya, wadi mo mak baca lalangati nih. Ya, lalangati nih. Nasabak upano mak baca. Okko ki wis mak baca. Iya. Degi makanja mak jene okko ki saliwan na wesewe. Kecuali darurat. Ya, kada deje gaga. Melo ki masuku saliwa de to gaga we. Okko mi wese mon roka we. Ya. Ikon ka pasero ala ki we kur pasero napa masuk ko saliwa mak jene. Dena wadi mak jene kur wesero. Ya, kecuali darurat sekali. Ya. Hadirin jamaah dimulakan Allah. Jadi nariko makiro carana ro. Ya, makro carana ro. Matu nariko purki. Tole makanya tu parasata. Makanya apa penet magi mapacingi okuro tulang sulbiata. Ye. Kemudian selanjutnya, nariko testan ni mapacima ladero, tapacima ladero. Maka tapako di limatai. Tapako limatai, tapak depungi makwe. Yero lima biota. Napa tatandra okuro lalateta. Tatandero. Napa tatang cinapa napa seta. Ye, tata napa seta. Napa tabaca makada. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalangati tabaca ro. Lalangati tabaca. Nariko purero matto ilna titta makde puang tatutu kanga babangi rias somasaran nyawaku si bau tubuhku. Baru selesai. Magini pakoro bajena sangadie nariko mateki masarangi nyawata si bau tubuh nariko mateki namo mabenniki doam penni seandainya angka tomate mak bendo ampenin sama angka tona tajam umpamanya dena bawa takalita. Dena bawa takalita. Magana dena bawa natutu pungalatala sininna babanna wa takalita. Yaitu mitu nak bawa tomatewe nariko tak buka wa takalita. Nariko natutu pungalatala dena bawa tawe. Makanya katutoli dia we dega kasih dia bawa nak dega. Magana sabak natutu manangi babanna wa takalita pungalatala. Makanya tale sariro. Tale sara setiap mapalolo hajaki tapakan jakiro. Tapacing tulang sulbiata. Pacingi kromondiro. Dan nia tapakin narpa setinjana ro. Tabe tadam penga. Terutama narikong kamakundre matampu. Narikong matampu makundre. Matampu makundre. Narikong mapalolo hajai tapacing lali rumondiro. Tulang sulbiana. Magai okkur mondro mangolo rupanna anata janin kita narikon kama aku desi mata napa cina ni kema perlu hajair insyaallah matu narikum pesu nana polir watana makanja tapana nana mapaci tapana nana magai makanja anguluanna waktu nai tampu si mata napa cina anguluanna ro. Hadirin jamaah tazian dimulakan Allah. Selanjutnya yang terakhir, kepada keluarga yang ditinggalkan, bahwa almarhum ini tabe melo tu si mata yang ngerang, melo si mata yelo doangi, magi nang ke malam ketiga, magi nang ke malam ketujuh, magi nang ke malam ke-40, magi nang ke malam ke-100, bahkan sekarang ini ada namanya malam ke 1000. Ya, berarti kalau 1000 itu 1 tahun ya, Ro. Ya, 3 tahun lebih ya. Ya, namanya haul. Ya, haul. Jadi setiap tahun di mata musi tahunnya haul sih namanya. Ya. Magi nang kamakoro supaya aja gaga malufewi tomatena. Mega tahu. Yemine ngerang tomatena waktu na baru-baru mati. Si tahun matena ngeramopi. 2 tahun matena ngeramopi. Nari kuma 10 tahun nih biasa nalupai ni tomatena. Aja lalu gaga malupai tomatita. Aga sabana. Angka tumatu sewa waktu. Angka tumatu sewa waktu. Ilalanna kuburue. Ilalanna kuburue. Nari kotomopi tu anata tu manyamomopi. Manyamomopi kuburue. Selalu ada kiriman pahala. Nika sito kiringi. Oh yang apoku kasih nengarang apoku.
nigero ke anak-anak poku sisan na metan na sabak de nagaga mata din de nagaga kirimana nasabak de nagaga mengerangi de nagaga melodangi de nagaga kasih mata jetaja kur de nagaga kirimana maka ye manirbawa natajar tungka sona juma na rekonisa si makada sona jumai tota jetaja si barakaga yeno romatu na rekomende ni Pak Katobay padalina almarhum ini na rekomende ni Pak Katobay na baca ni khutbah kedua Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat yeno barakana katobana Pak Katobay yeno kasih nalolongan to angke na kubure de gaga melodoangi Pak dimondrina makanya di mana kadire selama tingaramu piambota tingaramu pinenita aja tapa aja melodoangi nasabaya bisa mopa ambona neneku ambona neneku bisa mopa magi wisangi nasabatu na to neneku tanai niga sana ambota nene na pudana jadi wisang ya po di tisamogi di ambona neneta atau neneta tisamoga neneta dena ikut mopi neneta maka kewe tatanai kade nenek niga sana ambota na pudana itu tatana itu niga sana neneta nenek napa tacata magi ni cata tengerang matu narik melodoki tatap puasan nair tatap puasan nair ambo na neneta si bawa neneta aga sabana nawala tupungan latala birrukum abakum tabarrukum abanakum nigi to melodoangi ambona nelodoangi ndona angkamatu uwijana iwala mengerang ambona nigi melodoangi nenena angkatumatu apona mengerangi yuwerengi hidayah mengerangi nenena magi ide mengerato neneta watu nigi tau melodoangi ambona nenena angkatomatu apututa kaja sana kemakun iro nengeraki magi nasaba nawal pungalatala nigi to rajin melodoangi bali bolana insyaallah angkat otomatis bali bolata melodoangi Pak dimondita utaneki boy utaneki yero di biasa moro telodoangi bali bolata biasa mo telodoangi bali bolata akade angkat biasa tadi biasa moro tengerab akade ku makanja itu ingeramo imen ko dina makanja dini ngerang ya jadi dari koraji ki melodoangi bali bolata mate ki bajana sangadi angkatu to icaningi nyawana melodoanki bali angka bali bolata melodaki magi itu pungalatala mapasiwala tamapasilenar oleh karenanya kepada kita semua yang hadir terutama keluarga almarhum aja tapaja melodoangi tamototai terutama loki seri kumburuna si salah tu nariko okoki bolata melodoangi si bawa ku sida pena kubur agak sabar agak pasilangi ternyata ketika kita secara kubur dan kita doakan di dekat kuburnya itu ilo doang itu mateta angkanya menapenading itu mateta yang tidak pernah dirasakan sebelumnya makanya dari kongkata tuh okoro si mata nilo doang itu mateta aku sudah pena kuburna tomotana itu tomotana tuh selalu diberikan nikmat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya makanya tak dampeng ngai di mana kiadit nariko macawe-cawe kuburna tomotota dia itu tuh nama gaga korbankan waktu sejenak nariko dia itu lihat soya satu kali sepekan dia itu lihat satu kali sepekan satu kali satu bulan lah loki sere kuburna tomotota dia itu tuh gamang parengi maka dia magin tuh lemas secara kuburnya dia itu tuh gamang parengi saya pribadi tabi bu saya pribadi narikon kacaraku di bagasop atau di bagambon itu lepang akasih kubur nama tuaku kubur nama wani lepatuka nama wani magin ditukar kita mampareng nggak artinya ini saya mau ketika nanti saya meninggal angka tomatu wijaku pakpakaro angka matu sahabaku pakpakaro angka matu apuku pakpakaro
magai mapasiwala kung Allah Ta'ala. Makanya tabi dimankan aja gaga masike kay lodonna, terutama aja gaga masike kay lodonganna kepada orang tua kita. Makanya tabi kepada kita semua yang hadir, mari kita bacakan suratul Fatihah, kita niatkan pahalanya kepada lin almarhum Haji Kamarudin. Dan setelah itu kita akan doa bersama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma wassil sawa makarat wa ma'adina li ruhi Haji Kamarudin. Mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunakka thawbul abiyya minad danas wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa min adzabin nar. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhum ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya almarhum ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya almarhum ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya almarhum ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesabaran dan ketabahan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan almarhum ya Allah. Allahumma ya Allah, kami yang masih hidup ini istiqamahkanlah kami dalam kebaikan ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Allah, luaskanlah kuburnya almarhum ya Allah. Terangilah kuburnya almarhum ya Allah. Jadikanlah kuburnya sebagai taman dari taman-taman surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq was sadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.